Hello guys, do you know why plastic is banned in India? Just plastic chot, langnam elate jatta ave. But plastic pen ason ka effect he pig do. Ka effect do o joye masi sarkar pen masi July 1, 2022 ani masi single plastic use ban dalo. Plastic factory chot kali bonta plastic import and export anta ban lablo. Kupi pasi ki ban dalo. Cethanam sinak nasi pangching na pinia video. Reason 1, difficult to recycle. Itum lo inchin plastic harang kina matum dodo. Bonda recycle me lapen kabunai me ahormu siratum ponchoji. So single plastic ani wang si 20 lakhs so se ki panahok ki watum do. Bonda lahai plastic ki panahok ke lake only 9% si pamithu unchoji. Lapen la an ke panahok ala plastic ke lake pirthe phan ke nahok tamet hitam dolo. Reason 2, plastic lake injil je. Plastic amithang si kipangjir de jiprote lake ningkan phokepta so se ende ji la penajok plastic pinang an environment bhan ka effect se me thipik dolo. Example enna mang lake difu alang roi plastic ki wathi penajok hada alang roi phase me hinu dag lo pen environment phase me hinu I olo lahai plastic ki wathi penajok pinang an dhuman hormones infertility cancer akiso se me kilong bang do olo. Plastic ki ben I reason 3 lake bad for environment appear thepen masi plastic ki wathi penajok thengpi theng prang marar mareng pi la pen ili munit tumhala pen environment phase me ka effect do pik anlo. Point 1 lake soil pollution plastic ki wathi badim long lake ajale e same heno plastic ha hai penajok along le phan same pahino ida un la penajok nali jo hele lada khiti e same lada ke I heno lo along le masi ke heno lo. Point 2, air pollution plastic long ajajat chemical ki pidun open ajok adim long man make kai dulata harmful gases do o la penajok binan antubhan cancer impotence asthma la penki skin disease la has make long lok a chance do. Point 3, environment effect plastic main kiwadam lake langro long si kiwadam langro along plastic kiwad hi penjok lang along kido api tuman me kasik sak the dung do la penajok si penang an alang o katum kithi same do piglo scientist tum kaning je ateng prote ani wang si ocean long 1 lakh so se avel ki thi tum do lapen ok chot kali langroi masi kahino lo por ini munit tum bhas me kahino do koklo. India ke north si plastic ki ban lang bonda Bhutan ke north pen pilo Ladakh ki ban ajir ding open jok Bhutan ke environment mission lo lapen Bhutan country long ke isi a strict rules do Ladakh plastic yung si KM thek long lo pate fine 500 pinang po lapen next day yung si use pate ako 1000 la po sinang bad bam po Ladakh strict o lasi plastic kupi po si ki ben ma pate lahan lo lasi nili ki thek an pen nang to hanang than alo lasi pini abdo gel ansi kang ton polo jong si rasu video pen to han important knowledge kilong dop te lasu video nang tum please pen share back tha nang tum nang lir pu ju pohan share back tha la pen isi good news la ken nili channel 10k subscriber li da po lasi pali serang nang share nang cheradun tha lasi la an helo pini video karom